Ni suwing gapa sakanti ko Don Bosco Media Network ko namchaksoa anga Alicia A Sangma na simang na dali Koborrang ko para katinga. Kata bichungrang Constitutional Right Forum rang Laksamgre Unit ko Gatal branch na namni kirachakanga. Aduk ko Mental Health and Social Policy ko para kata MEPDCL mukhango MEPW tumani ko dakanga. Chigung pa Koborrang Constitutional Right Forum mandirang na tumbi mungani ko Gatal branch abachingat na Gatal Laksamgre yo ngata. Ye tumbi mungani dal gapadil gaparang aru NGO ni dil gaparang bakurang ha. Ye tumbi mungani ko daktil gapa Mr. Witches Sangma nga aru rumchakswani kata ko Mr. Nagaland Marak ngatanga ha. Ye tumani ko isolubi acha bachingata MDC Josh Burden mongsong pasukbak po nga wa NGO rang ko hapsan bakre me kam kaang china gata akan ko patien ko na nga ye gata la bachingat na meng gapa branch mandi sakanti na dakchakan yung gen ine Raksamgre Garu Union President John Pillar A Sangma aro NGO Conglomerate President aga na nga ha Constitutional Rights Forum ko thalay padal gapa Raksamgre Unit ko namne kira chaka aro sakbunga dilgapa ko siyo ka nga ha siyo ka ko man gapa dilgaparang President Witches Sangma Vice President Nagaland Marak General Secretary Dinan Sangma, Assistant General Secretary Nansing B. Marak, Chief Organizing Secretary Wiljan Sangma nga. Ang Raksamgre Regional Unit ni ang CRF ni ang gatal gapa President nga. Ang gatal gapa President ingon ang mamung salubang askatang mamung salubang kam kajawa ang ni daldal gapa dalgaparang arang kori dalgapa ang ni jian daldal gapa uwi gapa masih gaparang ang ni epaja lang donga jiko akan gin formal MDC aru nagi nokma sodarang aru bangang ni epaja lang donga awa mang baksa kamko kagen aru nokma sakantian plak ni maksongani ko aru plak jiko bisong jiko nang nagingacem angawa mang nang neka ko anga kam kagen angni bimong John Pillar esangma anga All India Gari Union Raksamgre Regional Unit yang President ongya aru wandake ya Raksamgre area o ya nangnam gaman NGO ni dekon conglomerate NGO ni Election Committee kita ang Chairman ba President onga uli kita pon taklo ya Raksamgre Regional Unit to pa ya area o pa ya biapo dekon taklo ya kita kebanok tang kita hatsi kita ya Constitutional Rights Forum ni kita ya taklo Raksamgre area o hatsi ha uli kita taklo ya no meeting no bakura paimong anga ino tong paimong anga kusuk bia uli kita pon anga deke kandeki akan kita kusuk bigitsum Yalau tak lo ya baksa program nakta ya kedal ke banok tang ko di bain ke bakot na rim sakswa al so mona namaskan ko pa ni ke ban kangsi apsan ko mongi o moksa sa kampu kangen wat zatna aru asongna ede na sa apsan ko so ni sa tang te kampu kangna ni sa tak lo namaskan ko wa kedal ke banok tang na namaskan ko nan baksa angni aganan ko on parakta ko chobia takon mitela World Mental Health Day ko gisikrani salo Meghalaya Sorkari Sombar Salos Kangpa Draft State Mental Health and Social Care Policy ko parakatang ha yo policy ni mungsong ngani ara gisik niya singe dungani kura do naro dengtang ning nekak ba sabi sirango ni ko chelchak na nga yo draft policy ko adok ni mandirang na masira nagta Meghalaya Health Sorkari ni dengtang website rang watataha Aduk ni Health Minister James Sangmaya draft ko parakatingon gisik niyan singani ko matna aduk ni mungsa nang gepa muksungani nga aruya draft policy ko parakata ni chi aduk ni health sector na talbe namgani nga ani parakatang ha Meghalaya adukan na aduk na nang neka geta mental health policy ko rabag par north east ni khangpa aduk nga ani bawa aga nga ha Coming here I would like to take this opportunity on as we celebrate the World Mental Health Day today, the 10th of October, and I take immense pleasure and honor in announcing that the government of Meghalaya, the health department, has completed the exercise of preparing a draft mental health policy which we are announcing today and which will be put up in the public domain, namely in the website of the Department of Health and Family Welfare and of the Meghalaya NHM. The name of this mental health policy is the Meghalaya Mental Health and Social Care Policy. Sombar Salo Meghalaya Progressive Workers Union MEPWU ni thumani kong atangha wamani dabya ni rangko sorkari ni kna chakchengani gemanri bank pa October ni jisni tarik ko MECL office lumjing shayo ni secretary najilma rejomani kong atnati kangaha Sombar Salo MECL ni contractual kam kaeng geparang kam ko regularize ka china aro wamang ni matna nang kweng gepa area rangko onchina dabya ngaha
wamang sal jachu MEPDCL office mukhang wa asung jingjing atang ha Koborrang tung perang na parakatan kita de wamang yajani chibithari ko na khengkheng jingjing atani ko dakang kugen aru sarkari wamang ni dabiani ko na chakcha ode wamang yajani chisin thari ko na jingjing atani ko radogen aru MECL office tumjing shayoni secretary to najinma rejo mani ko dakanggen ne parakatanga ha akan kapor VE ba kini ki contractual employees ma jangka MECL paro kat ki balak ban like kiwan ani office house ini lunch break ban pau syahmat jaga sarkar jaga ke jingdawa ke jongki kapokong sando kalong ya ke regularization ban apa ban itu epi ngalalong kumuwe niki balarang ba ma di balaya dan benta hagi unions and associations bat kum juru yan dal na Koborrang ni swing pa sa kanti kun metela